Ni nyuma y'agahenge gatoya katabashijwe kumvikanaho rumwe n'igihugu cya Kongo ndetse n'umutwe wa M23, kugeza ubu ngubu imirwano ikaba yongeye kubura, aho M23 yongeye kugaba igitero ku ngabo z'igisirikare cya leta, nubwo bitaje gukunda M23 bakabasha kuyikubita, ariko kugeza ubu ngubu M23 yo iravuga ko igiye kuba yashakisha uburyo ki yafata umujyi wa Goma kugira ngo ikomeze kumvisha Kisekedi ubusharire. Turaza kwerekeza hariya mu gihugu cya Uganda, aho hari gutegurwa indi myigaragambyo simusiga, aho iyaherutse yasize inkomere zigiye zitandukanye. Turaza kubabwira ku ndwara ikomeye yabashije kuba yakataka igihugu cy'u Rwanda, indwara tuzi ku bushita bw'inkende. Turaza kubabwira amakuru nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Burundi amaze amezi yagera kuri 7 atavugana na perezida. Ayo yose tugiye kuyabanyuriramo. Rero mbahaye ikaze, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano Ukuri News TV. Reka nongere mbabwire ngo rero mwebwe muri hano muntize umwanya wawe mutoya, tubashe kuramburira hamwe izi page z'aya makuru. Tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko agahenge kari katanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika katabashije kubahirizwaho rumwe hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, aho umutwe wa M23 wafashe iya mbere mu kuba wagaba igitero ku ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza ubu ngubu hakaba hari kubarurwa abajenerali barenga 10 babashije kuba bafatwa n'umutwe wa M23. Kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ukaba warabashije kwirwanaho mu buryo bugiye butandukanye, cyane ko wafashe umwanzuro wo kuba wagaba icyo gitero kuri 27 nyuma y'uko ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zari zamanjiye kushotora, ariko kubanza gutera ibibombe ku birindiro by'umutwe wa M23 hariya muri DRC. Ibibazo byo ni byinshi. Kugeza kuri ubu ngubu hari indege zigera kuri 6 zabashije kuba zananirwa kuba zava ku kibuga ngo zerekeze ku mirwano, kubera ko M23 bahise batahura ko ifite systeme ikamiritse cyane yo kuba yabasha guhanura izo ndege no kuzibuza icyerekezo, aho bakoresha systeme mu kuba bayobya cyangwa se bakuraho ibyerekezo byose biri mu ndege, kugeza ubwo indege ibuze balance ikabasha kuba yakitura mu maboko y'umwanzi. Kugeza ubu M23 igenda ikomeza gusakirana cyane n'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Nubwo bimeze gutya, Kongo nayo ntihwema gushinja RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kugenda gifasha M23, ibintu u Rwanda rutahwemye kugenda ruhakana mu buryo bugiye butandukanye, cyane ko u Rwanda rwagiye ruhakana ko nta nkunga cyangwa se ubundi bufasha ubwo aribwo bwose rwahereza M23, kuko ruvuga ko ari umutwe w'inyeshyamba. Kugeza ubu Kongo yagaragaje gutanga ibirego bigiye bitandukanye, haba mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ko u Rwanda ari rwo rufasha kiriya gihugu cyangwa se ari rwo rufasha uriya mutwe wiyise igihugu kugeza kuri ubu ngubu ufite umugambi wo kuba wafata Goma, cyane ko abayobozi batandukanye bahariya muri RDC bagiye guhura n'uyu mutwe wa M23, bahura n'abayobozi barimo nka Sultan Makenga ndetse na Wiringoma, utibagiwe na Lawrence Kanyuka, bakabasha kuba bakumvikana ku byemezo bigiye bitandukanye, harimo no kuba bafata Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Uburengerazuba, bakabasha kuba babihereza M23 binyuze mu masezerano, ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika bikabasha kuba byahagera cyangwa se kuba byaza gusinya kwayo masezerano yaba ahurijweho n'impande zombi hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero ingabo z'umutwe wa M23 zo zikavuga ko nta kibazo zifite habe na gatoya, kuko nizimara kwibikaho umujyi wa Goma ngari nako Kisekedi azafata umwanzuro wo kuba yarambika intwaro hasi cyangwa se kuba yakemera ibyo M23 imusaba. Nubwo Kisekedi atabikozwa, kuko mu minsi ishize niho twatangiye kumva bagiye batabwa muri yombi abaziza kuba ngo baragiye guhura na M23 bakabasha kuba bakumvikana ku bibazo bigiye bitandukanye biri hariya mu burasirazuba bwa Kongo.
ari nako Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiye afata abayobozi bagiye batandukanye bagiye guhura na uwo mutwe wa M23, ariko abandi bayobozi bamwungirije bakavuga ko arimo guhubuka cyane cyangwa se arimo kwihutisha ibyemezo, kubera ko bamaze gusanga ko uriya mutwe wa M23 ufite imbaraga zigiye zihambaye cyane, ko ugenda ufite ibikoresho byinshi, muri byo akaba ari ibyo bagenda bambura ingabo za kiriya gihugu cya Kongo, kubera ko ingabo za kiriya gihugu cya Kongo usanga nta bunararibonye cyangwa se ubunyamwuga ugereranije n'izi ntare za Sarambwe zigenda ziyerekana ubuhanga ndetse n'ubushishozi mu mirwano igiye itandukanye ibera hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Reka rero tunyaruke hariya mu gihugu cya Uganda, aho bitameze neza habe na gatoya, aho hanugwanugwa amakuru avugwa ko ngo hari gutegura indi myigaragambyo igiye itandukanye, ndetse ko hari imyigaragambyo karundura yateguwe na Bobi Wine, ndetse akaba afite umwanya ukomeye muri guverinoma ya hariya kiriya gihugu cya Uganda, aho bivugwa ko uyu Bobi Wine wamenyekanye cyane ku kazina ka Red, kubera ko usanga ishyaka rye cyangwa se abamukurikirana ari ryo bagenda bambara cyangwa se bagenda bakunda mu buryo bugiye butandukanye. Uyu Bobi Wine akaba yarafashe umwanya ukomeye hariya muri guverinoma y'igihugu cya Uganda nyuma y'amatora yagiye ahuza impande zombi, aho Museveni we yavuze ko Bobi Wine natangira gukomeza ibi bikorwa biraza kumubyarira ibisusa. Yatangaje ku rubuga rwe rwa X Yoweri Kaguta Museveni avuga ko Bobi Wine nakomeza ngo gukora ibi bikorwa bigamije no gushigikira cyangwa se gukomeza gupanga imyigaragambyo biraza kumubyarira ibisusa, cyangwa se akaza kuba yamererwa nabi mu buryo bugiye butandukanye, cyane ko uyu Bobi Wine yagiye agaragara mu bikorwa byinshi, harimo ko kuba yashaka gukoresha nk'imyigaragambyo cyane, kubera ko uyu Bobi Wine we avuga ko ahanganye na Yoweri Kaguta Museveni mu matora agiye atandukanye yaciyeho. Byagiye bivugwa ko Bobi Wine yatinze cyangwa se yakomezaga guhakana kwemera ibyavuye mu matora. Ibi byo muri Uganda tusimbuka twerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, aho bikaze cyane kubera ko haje kugaragara indwara y'ubushita, indwara izwi nk'iy'inkende, aho byaje kugaragara rero, aho na Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda yahise itangaza ko iyi ndwara y'ubushita igomba kurwanwa, cyane ko iyi ndwara ni indwara mbi ifata umuntu ikaba yabasha kumuhitana mu gihe kitarambiranyije, cyane ko igaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye ndetse by'uruhu, ikabasha kuba yatuma umuntu amererwa nabi mu gihe gito akabasha kuba yakitaba Imana, dore ko iyi ndwara y'ubushita yagaragaye mu Rwanda, ikabasha kuba yagaragara ku mumama umwe, ariko kugeza ubu ndetse n'abandi bagiye bafatwa nayo bakagenda bafatwa n'iyi ndwara y'ubushita. Aho mu Burundi ho uyu Minisitiri w'Intebe amaze amezi yagera kuri 7 atavugana na perezida. Ni umwuka mubi watangiye aho perezida wa kiriya gihugu cy'u Burundi yatangizaga ibitaro cyangwa se icyo twakwita nk'ivuriro hariya mu gihugu cy'u Burundi, ari nako yagendaga yizeza abarundi kazi ndetse n'abarundi bagiye batandukanye kuba yabahereza abaganga cyangwa se ibikoresho bigiye bitandukanye, bakabasha kuba bakwivuriza kwa biriya bitaro bya hariya muri komine ya Kimba. Kugeza ubu rero minisitiri we aho atabyumvaga na gatoya, kuko ibi bitaro minisitiri mu jambo rye yavuze ko byari bimaze amezi agera ku 8 bidakora, cyane ko avuga ko byatangiye kwinjiza n'igihombo. Reka tukubwire ngo andi makuru yo